Чен Жубашкарды спорт комплексы тепренченерных ишін шидес шул республика куне теліне ужелі. Аз елдередеп егебенде шермешімі шулда чываш енін теп уяві Шубашкарба бірле химик сен хулын жерде. Пәрдерішлі объектра халі мендавайшы күн бірге черетлі материалда. Олимпрезервін вещімір спорт школин комплексіне ертіне өмірін сағырғынымы шүлізінже худаяны. Она піррамар юзагаланы шабақта халгебе калыбышла реконструкция думан. Кунда паянгигун харзақ твада лапта крахерю еш пырать. Вунигі хутлы теп шүртіра, пұрзагыны жерде бассейнра тада пулас хана шүрденже. Калыбышла объекты ларудырва вырына дұқса ергелене канашлыра бідімлейтіреш. Онда пашалық думин финанс үйдівізенбе ішлеген комитет ердюжи Анатолий Аксаков, яваплы министерство зен бұшлығызем, депутациям подрядада проект организации зен жедір жағанзем ғотшынчеш. Строительство компании ердюжи Анатолий Владимиров шандарныдырық, үшсем график пе келі жүлін бұрашы, пызык еврлық сем жүк. Халиге пойдем всем пращи. Проектами заложитуна, пойдем с ней бурншлат пар, электрик семишлище, сантехник семишлище, фасадчик семишлище, бетончик семишлище, металлоконструкции бешлище, пойдем с ней халгал дузабырат пар. Спорткомплексінің реконструкции проектіне егебенде вұнватымы шулда қадерлене болны. Анжақта документ халги вұғы тыйтныне тевіштермен. Шағынба она тепрен ұлыштарма девіне. Шене проект шак уйықра қадер болат, вол чилай спорт тесіне адаландарма, кунда республикада да шаржив шайынжы мұрдузіне иртерме майбаре, тері Анатолий Аксаков. Тептелев мен палартыне вұғытра тада пағалықлы дывасы. Шағына май рабочий зен ешнеде үстересшін. Ағалдым да икче жын келі объектра. На чидерет пребер, сентябрьде шанжук лишин булат перин. Ватра бедерсе шанат пар. А блок сексинче ишлеше, отделочек семишлеше, электрик семишлеше, сантехник семишлеше. В блок сексине тоже жабах. Гне подерне, подерме приехал, плиточек сен гна жил на зен. Борт бассейн борте не думал юлна. Канашлыра эже вишлеме хушма укша деньги уйрасы не зуцеявреш. План Б объекта шак шулдалак вишне дузабдермеле. Спорткомплекс алыгевара савынышла ларудурра шиде шул шертме уйхинже ужилмала. Шага республикара шаржив президент лартны теллеве шевгартма болыжы. Егибинде водырма шулдельне менбур халғын шитмел процентне физкультуруба спорда явыштармала. Чевашин Гларомали, Владимир Тимофеев, Юрий Марков.